Langtuk hanse rongisi thurpak pen dungdungja picnic spot along Kapangthir. Rangsina college along the Great Mission kelong leke koi ho puthak maikangni. SDC KSA KNCA dharna kangni. Karbi ni Abirta thanbang hi sami merli intik tharpi aprangsi Northeast Karbi life kelangara doan apan kardom bajediklo kardom tangte pini prime time Abirta le anton pen arju konikha. Langtuk hanse rongisi thurpak pen dungdungja picnic spot along Kapangthir. Lakhain koira pho nilip MSC constituency ke parlo koila matia hawar langtuk hanse rongisi edon pentang ka sikap phokep chirung ponsi ronga kungalong kedo dungdungja picnic spot isi kijui kelang adim mesenadim arniwang ta angtan hawar pen ladak kijui kelang jia phan ke bangadar tum dopik laso dim ke pateroson an ke pangthirasai ke klempon. Karbi Anglong district pen nongnam kache thangklong isi arniwang rathatum barla por hud jasemet arni yang tangkeso hud munitatum e ok hebang ke phang ok pen kache pajok ponje phan pura ladak koila matia hawar langtuk hanse rongalong kedo dungdungja picnic spot along isi langmesen la pen jui mesen adim laso adim mesen apotsi arniwang ta kebang tum dopikan ladak kebang arar tum ke biskit ahom kebarkang horabong mate sisa ki bitikang koicho theklong si pai pai chekloni phai kep arni da profile sir pen pangcheng ponsi pho pen kaduka ve rong si risonim so tum lapen kaduka ve chingrum si langtuk hanse rong asar Stephen rong hang pen japon lin si rong chingthur asar jari timong pherang ke sikari be klengdung kleng sar po tum pen chingrum si lapuson ke pangthirasai klempon lo laso long ning ke me pen dihin kachirap dun langtuk hanse rong me kar horen phang chola pen adon tin chirung si anarloan esan ke choki jun jia phan cherap chito dun rinti lo pusi rong rup aphan kaiki ke pa meji ke pa clarver jia phan ning ke me bang phubang phi Edward ingti rong asar Stephen rong hang lapen Simeon phang chotum kachoro pajir pon rinti ning ke hang korte lapen angjirotum dungdungja picnic spot along ki juijia phan bang jitame entry text and pon pe puta ke pha kapado pontu Fransi pini ada mutum langtukan se arong long pini ada wala mati dungdungnya picnic spot along tung kipangthir sai tung rong si chingrum pen tung kachingri pen tung rong so picnic spot long ne ketera kebe kadu ko bi ansame tung pangkai pon lo tung kidam tanga por long pen tung chelang dam lo tang tera tang so picnic spot made dunia picnic spot along so taxi kehlu pen kelang ke bang tum sami penang ando laso an first tami labang so kelang adimalong ke bang ro asame bang ko ini kicu son kijuna son kaprek son si sabong ben ke bang tum penang ando laso si sabong sami kisama dongge warkang da ba kisama dong ge bipa melo to sami main tum kadenza nai bang ke la sisa bong glass ma heli la ke panghang la bang so ka krimi mi pen jok si tum pini rong si la pu chitan chimung pen chipang chingrum si pini apor da dungnya picnic spot along tum rong si tu sisa pang room lo lapen elong pang sum lo bon sami tum la elong da speed selam lo non ke bang jilang apor pen ke bang jilang tungguan ke bang jiling hangkum as sami ke bang kichu kijun ason ke cewan sami sisa glass lapen kaprek abong ke ban sami tum kachere pen junri hangken ne tum ke khang uni delo athe la bang ke tum ke khang uni ma la bang tum chini delo la posi ke bang as sami wan tame jun tame ke bon sami la bang so sisa bong bang mate la bang so plastic home pini chips lai hui home bang ke elong adim la tum daspet selam lo wala da tum thelong pal bang so daspet along le itum kado ka be ke pang room pen tutang da bang so daspet along ka chewar pen me thang ke pang thil kon ji pan si la ke bang tum am pasani tum chumi ri pan lo ini tum aprangsi da lang tu khanse rong si tum lada dungdungya picnic spot along kam klem pon lo kapang kirasai deng pon lo
pinangan nilitum la sisa abong hay hui pangrumpon lo tami pinangan ke pangrumon eta dola la si along pen kewang tum tami pinangan do la si nilitum nalitum kado ka bia phang tami kachuning ria bangke la sisa abong hay hui bangke nilitum la longle pini putpon lo kibiya din la si ladak sinang litum kado ka we tami kewar pet ya phan chuning ri lo la penang par same labang so picnic spot ke bang atwa la ke rong prong put lo la pen charge ta do la si penangan ke bang tum gari ke be ke tang la song ta me che theglong lo card ke be ke tang asinili tum ka chuning ri dia bang ke rong osomar tum ta do la pen bihe khat asalang litum ke gari motor an chere theke pasila Hiloving pen ke bang korteng jira tum la pen dak ke bokterai lokera tum stame gari nang bek postame sia limit pen nang bek pen rong alu stame ke bang ya fancy tuning ri nun lo Choki hola pen Anil Sonrong Phar report Northeast Karbi Live Tangte pinya adun thu ar sigjit la pen akenang soda Abirta leno nang ton pen ar jumonik tha Rangsina College along the Great Mission kelong leke koi ho puthak maikangni Nijang Karbi anglong dongka mukam Rangsina College along pai ni pai krei hini bom tiarni ada por pai krei si pen roda mai pi padopon Kedam tangar ni pen Rangsina College along the Great Mission kelong Japan pura online pen keong dung students atum lo ke jok dunatum dolo Bon sitame Rangsina College along kaduka weyang hoi ke bang pharo hinie phanansi thik pon chot pusi principal deben saikia hin pen pangdak pon Kabang suang bong pen sitame percentage ke ong muchot mate phan 41% pen aber ke long atuma phan ke adima klong ki pipon je phanavar saika duria long sidolo puta principal saikia hin pen pangdak pon thu Ason si non bang 733 students atum admission long bek nangji puke hang ponalong Karbi Anglong Autonomous Council along Education Department atum tar dikipitu na kenang sot. An parata Karbi Anglong Autonomous Council kachari po na ke High CM Dr. Tuliram Rong Hang sitame logo Charlie na thu kengkam kachi Jordan baprang nangji lang pukamata parsik pon pen puthot Rangsina College along than bang atuma phan pabat pen students ang hoi ki pabat pon je phan siding pon son tike mesen ang thek doji pusi keong dong students apo paitum pen ningje pon rinti Halapu students atum admission kelong jia phan ke hang prang ajok Assam Education Minister Ranoj Pegu pen tong sekot pen chingki chingwai jia phan kes a Samson cheron pen rara theng no lam the paklang pon Ason thak thak si ke ong dung students atum admission long bek nangji pura kachi sik chedang ponalong apo pai tumahin pen sidame Karbi Anglong Autonomous Council pen RDK en pon bek ji phan chuning ripon rinti Son si Rangsina College Governing Body Maipu Martin Teron Deben Saikia Principal and Secretary Union Body Dainon Bay GS Barithe Melik VP KSA Samson Teron Probin Timong Ward Commissioner Jitu Terang Merchant President Dinon Ingti Pen Chenglok Ki Ongdong Students apo pai tum chitong dun si Mai RDP dun rinti মহাবিদ্যালয়ত পাৰ্মিটেড ছাত্ৰৰ কাৰণে আসন আছে 600খন মানে তিনিটা যেহেতু ক্লাছ প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে আসনৰ সংখ্যা 200 এই বছৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ব্যৱস্থা যেহেতু অসম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰ্টেলত হৈছিল ৰাংচিনা কলেজ সিলেকশ্যন কৰা ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা হ'ল 745 জন 745 কিন্তু আমাৰ কলেজত যেহেতু আমি এটা বছৰত 200 জন ছাত্ৰহে আমি এডমিশ্যন দিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে আমি 413 জন ছাত্ৰৰ মাজৰ পৰা 190 জন ছাত্ৰকে এডমিশ্যন দিলোঁ মেৰিট বেচিছত তাৰমানে যেহেতু প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টেই মেৰিট লিষ্টত নাম থাকিলেও এডমিশ্যন ল'বলৈ অহা নাই গতিকে ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট উলিয়াই পেলাই আমি 190 জন ছাত্ৰক এডমিশ্যন দিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু 10টা চিট আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিট থাকে সেইটো আমাৰ কলেজৰ ৱেবছাইটত যিকোনো মানুহে চাৰ্চ কৰিলে পাব এই ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিট কেইটা আছে যিসকল কোনোবা যদি তাৰমানে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ ষ্টুডেণ্ট থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে 2টা ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিট আছে এক্সপাৰ্ট স্পৰ্টছ পাৰ্চনেলৰ কাৰণে 2টা ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিট আছে কোনোবা ডিষ্টিংগুইছড কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট তেওঁৰ কাৰণে 2টা ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিট আছে কোনোবা আমাৰ কলেজৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সতি সন্ততি
তেওঁলোকৰ কাৰণে 2টা ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিট আছে আৰু কোনোবা NCC বা স্কাউট গাইডৰ A বা B চাৰ্টিফিকেট থকা ষ্টুডেণ্ট যদি আহে তেওঁলোকৰ আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিটত আমি 2জনক এডমিশ্যন দিম তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ যিমানেই নহয় আৰু সেই নোপোৱা ষ্টুডেণ্ট কাৰণে এতিয়া কি ক'ব ছাৰ আপোনাৰ এতিয়া নোপোৱা যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ নিজৰ কলেজ অথৰিটিৰ তৰফৰ পৰা বা গভৰ্ণিং বডিৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক এডমিশ্যন দিব পৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ ছাৰক আমাৰ কলেজত কণ্টেক্সুৱেল বেচিছত অধিক শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট দিবৰ কাৰণে আমি মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰিছিলোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে আমি কোনো ফলাফল তাৰ পোৱা নাই যদিহে আৰু বেছিকৈ মানে এতিয়া এডমিশ্যন পোৱাটো ক'ৰ ষ্টুডেণ্ট হৈছে মানে আউট অফ নহয় এইটো এডমিশ্যন পোৱাটো মানে যিসকলে আমাৰ পৰ্টেলত এপ্লাই কৰিছে এখন কলেজৰ পৰ্টেলত অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰাই ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব পাৰে অকল যে তাৰমানে ডংকামকামৰ ষ্টুডেণ্টেহে এপ্লাই কৰিব সেইটোতো তাৰ কোনো কিবা নাই কাৰণ এইবছৰ এডমিশ্যন হৈছে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত সমত পৰ্টেলত যিকোনো ঠাইৰ ল'ৰাই যিকোনো কলেজত তাৰমানে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যোগ্যতা আছে গতিকে আমি ক'ৰ ষ্টুডেণ্ট সেইটো আমি বিচাৰ্য বিষয় নহয় তেওঁলোকৰ মেৰিট কি তেওঁলোকৰ যোগ্যতা আছে নাই আমাৰ তাৰমানে মেৰিট বিষয়ত আমাৰ কলেজত এডমিশ্যন পাবৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে এডমিশ্যন লিষ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে 41.4 লাষ্ট পাৰ্চেণ্টেজে আমাৰ কলেজত 190জন ছাত্ৰৰ ভিতৰত এডমিশ্যন পাইছে 190জন ছাত্ৰৰ ভিতৰত লাষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 41.4 তাতকৈ পিছৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ কোনো ল'ৰাই এই মডেলকে এডমিশ্যন পোৱা নাই পিনি ৰাংচিনা কলেজ লং parents guardian pen danglok students dapen ado we social organization students organization dapen tongsikot mai ki khapon do admission ki tha chung wa kini mai ki pha nang ko ma ga la ning du me melam lo kini pina ba pir the long som jasimet pet education hin mate tok lang hin kwan ma ka pakrang do nai ho se pini mai ki pha bang ka admission long le der por long nai po mai ching bai nang ba la ning du ni la si ye tum kar bilo charlia song tum hin pen ajak ding plui pen da pu bom lo West Karbi Anglong along bangke college poke government provincialized college ke la Rangsina college isibe lapin la kadug we social environment la lang kusita Karbi Anglong along ke 6 sidol area long bangke ki ongdung Karbi ara tamake BPL family side aposi pini West Karbi Anglong long kapre ka college hini ke thom dola Samson Singh inti college bothar lang solo Waisong college hamrena long Kopili college Kheroni long Lapuson college dolang setame hala haya bang ta venture side pini anda provincialized kuri government wan batai ne tu kachini ri bang lailo students bang ka ningkan bang sinang e bat seta college bang no anta bat beda namasi pila ningkan la so problems bang no anta dobo la sini tumpen ka chuni ri ke lahelo Karbi Anglong Autonomous Council tum sta mela so putha bang langdun pe mi pensi lahaya college ke do tanga tum masa provincialized pakurier nangji lalo bulotang de dak students are rasa bang mate kal so ka chip peda bang kom check ko athe bang ke pini ka chip prek lahelo da government college long dak jong si bang lo bulotang te government provincialized college long bang ke BPL jong si card ke dolo bulotang te ba BPL income certificate jong si dolo ke dake akhi joy ben si admission long sita pini bang ke dak APL sita mi da bang 3100 la puson CN sita hala Kopili college to pini long magla venture college mas inunut na si 6000 mate suri throk na nang ko ke la so potsi students bang ke hala dak admission bang ke ena bang kom heklo dak sinang tong prong lo lake ki duk ke la rat ke ongdung ke na ko la si nila tum kar bilo charlia song hin pen council ban tuning ri la hello nang le tum prop jin pen la so kisung ke boy long na tum education department lo education EM lo Richard Tok dia ke hai bangsa me tuning ri pa dolo nang lista me la solong prop jin pen nang chelang dia phansi me tuning ri lo la bene tum kar bilo charlia song tum hin pen la bang so students ke doana to am phan ki duk ke laga students phan bang ke kapre ka tim pa charli alternative of that lokosi dak pa charli long wek nangji tuni tum kamang pensi education minister Dr. Ronus Pegu bangsa me tum 17 ani che tong dam pol pen admission ka pelong PAJ phan ke kar bilo charlia song tum ben unan pen bori pidon po Jang Karbi Anglong bothat lang so hongkran pen long kirong pi report Northeast Karbi Life tangte pinya adun thu ar sigjit la pen akenang soda Abirta leno nang ton pen ar jumoni tha ASDC KSA KNCA dharna kangni Pai crazy ni difu Samson Singh intia mir birialong ASDC KSA KNCA dharna ini pon
Bangso hut arjiding klui pen kachi songrat Article 244A puthak Union Home Minister Amit Shah, Gulf of India, New Delhi phan panongsi Karbi Anglong Deputy Commissioner riding memorandum alo pajurpon. Bangso memorandum along ke jongpon ke non ke robang parliament session along Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di bahasa wa Harmon Autonomous State puthak bill pon vek neng ji pusi jongpon. Halapu Uniform Civil Code UCC jokta che kroidun deputa jongpon. Pridharna kangni along solar project pensi border lapen Meghalaya a border puthak tami Karbi Anglong Autonomous Council a CM Barim lapen ASDC a konchungbang Jotson Bay pen kaning je punalam the arjupon sina. Kedam tang pora hotala NI Karbi life tumpen conclave kape do la ASDC party along a president tang kaning jedun ke mituma phanang convince ha apang la solar project putha kaning je la bangso apot ke phans kaning je ma po bang ha ke kari jin convince ha bola bangse ora alam do la da so na bangse da ke langoi du micro hydel project salam uni CM do ta survey pelo expert masiwan miliyan sa delu Assam Science and Technology Council the expert hydro project da ala do masiwan se da along an survey lo pe nanti kan tim agak hala bangker environmentally dah hala very hala side effect of it hala bangker repairing kabar bangkat si hala sini hala selam bukan namanya sambil 5 megawatt sudah sangat pun besar orang district dalam kita dalam dalam program sudah jadi buat tahu hal tahu hal ada kilo ada belum apa kali ini ulang lain selalu kita apa tu cinta kalau perlu jawab kita hak kalau persiwan masa solar project home Karbi Anglong West Karbi Anglong Difupen Prodip Rongpa Report Notice Karbi Life. Tang pini prime time Abirta lapuan si kang toniklo kadu ka ve phanta kurwang thu lapen to me thakme kardong